Nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye aho muri hirya no hino imbere mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Yitwa Brian Kagame, ni bucura bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, akaba yaramaze kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, asangamo umukuru we Ian Kagame. Ian Kagame ari mu mutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cyangwa se n'abandi banyacyubahiro bakomeye cyane, ni ukuvuga ko ari muri Republican Guard cyangwa se RG, abo twakwita abajepe. Hanyuma uyu munsi wa none abanyarwanda bose batandukanye baribaza ngo nyuma y'uko Brian bucura bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda, yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, nakwibutsa ko yize muri Sunday Hostel Military Academy mu gihugu cy'Ubwongereza, yaje kugraduatinga rero mu minsi mike ishize, ngira ngo mwarabibonye ko nk'uko byabereye ko mu karere ka Bugesera ko nawe yambitswe ipeti rya Lieutenant yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Abantu benshi bakomeje kwibaza ese Brian Kagame yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda, we arajya mu wuhe mutwe? Arajya muri RG, arajya muri Special Force, arajya hehe? Ni kimwe mu bikomeza kugenda abyibazwa, arahabwa iyihe mirimo mu gisirikare cy'u Rwanda. Reka rero tuzakomeze tubakurikiranire ubwo uko tuzamenya amakuru, nk'uko twamenye amakuru y'uko Ian Kagame ari mu mutwe w'abashinzwe kurinda abanyapolitike cyangwa se abayobozi bakuru barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu bajepe. Ubwo na Brian Kagame nitubimenya tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Hanyuma tuvuye kuri Brian Kagame, reka turebe amakuru yiriwe avuga uyu munsi. Ku itariki ya 9 Ukwakira 2025, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wanze mu cyumweru gishize ko igihugu cye kigirana n'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu bukungu. Yatunguranye agaragaza ko ashaka amahoro kandi ko nta myitwarire gashoza ntambara yigeze agaragariza igihugu cy'u Rwanda. Ayo magambo yamaganiwe kure n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, baba abanyarwanda cyangwa se abanyekongo bibuka neza imyitwarire Felix Tshisekedi y'ubwishongozi yamuranze mu mpera za 2023 ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza manda ya kabiri mu nama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Africa Global Gateway Forum. Tshisekedi yagize ati, kuva ubwo natorwaga muri 2019 muri manda yanjye ya mbere, nasuye ibihugu 9 byose duturanye cyane u Rwanda na Uganda, twari dufitanye amakimbirane. Ati, mbisaba ko twakorana kugira ngo rero duhuze abantu bacu ku bw'iterambere ryabo n'imibereho myiza. Guverinoma y'u Rwanda yagarutse ku magambo yavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwa RDC mu bihe bitandukanye, imutamaza ivuye inyuma. Yibukije Felix Tshisekedi ko kuva mu mwaka w'1999 hasinywe amasezerano y'amahoro 10 ariko atigeze yubahirizwa kubera ubushake buke bwa politike bw'abayoboye RDC no gutsimbara ku gisubizo cy'intambara kwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko muri imyaka yose abagize guverinoma ya RDC bishyize hamwe bashyigikira imvugo zambura abantu umuntu, itoteza, gutsemba ubwoko no kumenesha bamwe mu banyekongo babigereka ku gihugu cy'u Rwanda. Felix Tshisekedi kandi yavuze ko nta gihe yigeze imyitwarire gashoza ntambara ku Rwanda, Uganda cyangwa ikindi gihugu cy'abaturanyi, ariko guverinoma y'u Rwanda yamwibukije ko ari we wise Perezida Paul Kagame w'itureri akanakangisha u Rwanda kurushozaho intambara. Iti yatewe urwenya kuri drone za RDC no kurasa i Kigali, yahigiye gukorana n'abanzi b'u Rwanda kugira ngo akureho leta y'u Rwanda, abohora abanyarwanda. Perezida wa RDC kandi yagaragaje imyitwarire gashoza ntambara benshi muri nama y'akarere ndetse na mpuzamahanga, irimo gusabira u Rwanda ingamba zikomeye cyane n'ibihano mu nteko rusange ya Loni. Yanagaragaye ubwo abayobozi bo muri RDC barwegekagaho rero amakosa muri buri nama mpuzamahanga batitaye ku nsanganyamatsiko. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko imyitwarire y'ubushotoranyi yakomeje, aho Constant Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera yibasiye abanyarwanda n'abanyekongo batutsi kenshi, anashinja u Rwanda ko arirwo rwatumye ajyanwa mu butabera agakatirwa nyuma yo guhamya icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari. Iti yagerageje kudobya ubufatanye mpuzamahanga muri siporo bwa Visit Rwanda. Abanyarwanda bafunzwe binyuranyije n'amategeko bakorerwa iyicarubozo muri gereza z'i Kinshasa. Bimaze kwemezwa ko abagera kuri 2 bapfiriye muri kasho. RDC yafunze ikirere cyanyuragamo indege za gisivili zituruka mu Rwanda. Imanza nyinshi zidashinga zashoye ku Rwanda. Habaho rero amagerageza rero kuri forum shopping nk'uko yagiye abivuga. Guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko kuva Felix Tshisekedi yatangira kuyobora RDC muri 2019
u Rwanda rwagabweho ibitero birenga 20 birimo icy'ingabo z'abanyekongo n'abakorana nazo cyapfiriyemo abasivili 16 b'abanyarwanda mu mpera za Mutarama 2025. Ikirere cyarwo kivogerwa n'indege z'intambara za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi yavuze ko we na Perezida Kagame bafite ububasha bwo gukemura ubushyamirane, gusa guverinoma y'u Rwanda yamusubije ko we wenyine afite ubwo bubasha kuko icyo wasabwa ari ukubariza ibikenewe binyuze muri gahunda z'amahoro zisanzweho. Yamwibukije ko u Rwanda rwagerageje kenshi kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibangamiye amahoro, cyane cyane ibibazo biterwa n'umutwe w'iterabwoba FDLR, ariko leta ya RDC yahisemo gukomeza ibikorwa bya gisirikare, ikorana n'ingabo z'amahanga n'abacanshuro, inakomeza gutegura umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri Gashyantare 2025 abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC bagaragaje ko ibibazo by'imbere muri RDC n'ibyo iki gihugu gifitanye n'u Rwanda byakemurwa gusa n'ibiganiro bya politike. Uwo mwanzuro washyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ibyo Felix Tshisekedi yabirenzeho, ahitamo gukomeza intambara kandi ko yanze kubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington, asaba leta ya RDC guhagarika ubufasha iha FDLR no kuyisenya, bigera naho rero yanga amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu. Felix Tshisekedi yigaragaje nk'umuntu ushaka amahoro kuva na mbere, asobanura ko n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço ashobora kubihamya kuko mu Ukuboza 24 we yagiye i Rwanda gusinya amasezerano y'amahoro n'u Rwanda. Perezida Kagame we ntiyajyayo. Yabwiye Perezida Kagame ati kubw'ibyago nta mpamvu kandi kugeza uyu munsi sindayumva wanze kujya muri uyu muhango ubwo twari tugeze kuri 98% by'inzira igana ku mahoro arambye. Guverinoma y'u Rwanda yamwibukije ko impamvu Perezida Kagame atagiye muri uyu muhango yasobanuwe kuko atari kujya i Rwanda kwifotoza mu gihe leta ya RDC yari yanze kugana M23 no mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari bukomeje gufasha FDLR. Felix Tshisekedi yabwiye Perezida Paul Kagame ko izuba ritararenga ngo bakore igikwiye, amubwira ko bashobora kwiyunga, ariko ko bisaba ko Perezida w'u Rwanda abanza gusaba M23 igihugu cyawe atigifasha guhagarika imirwano yateje impfu nyinshi. Abizi neza ko M23 igizwe n'abarwanyi b'abanyekongo bafashe intwaro mu Gushyingo 21 nyuma yo kutumvikana nawe. Guverinoma y'u Rwanda yamusubije ko igikwiye yakora ari ukugana AFC 23 akanakemura ibindi bibazo byenyegeza umutekano muke. Iti guhagarika imirwano biri mu biganza bya Perezida wa RDC binyuze mu gusenya FDLR, kwambura intwaro imitwe y'abazalendo no kuyisubiza mu buzima busanzwe, guhagarika gukoresha ibihumbi by'ingabo z'u Burundi zirunze muri Kivu y'Amajyepfo zihungiye mu kwifatanya na FARDC kugira ngo rero birenge ku gahenge bitere imidugudu y'abasivili. Mu mpera za 2022 ingabo za Kenya, Uganda, Uburundi na Sudani y'Epfo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa EAC kugira ngo zitambike impande zishyamiranye. Ni ubutumwa bwari bwitezweho umusaruro ukomeye cyane kuko bwari gutuma ibiganiro by'amahoro biba mu mwuka mwiza nta kwitana ba mwana. Felix Tshisekedi yarakajwe n'uko ingabo za EAC zitagabye ibitero kuri M23, afata icyemezo cyo kuzirukana mu mpera za 2023 azisimbuza Afurika y'Epfo. Tanzania na Malawi zari mu butumwa bwa SADC zo zari zifite intego yo guhangana n'uyu mutwe witwaje intwaro. Perezida wa RDC yagize ati ndashimira Perezida Cyril Ramaphosa waje kudushyigikira, akoreza ingabo ze atazuyaje, zimwe zapfiriye ku rugamba mu gihugu cyacu, bituma twumva ko tugomba guhora dushima Afurika y'Epfo n'abandi bo muri Tanzania na Malawi nabo bohereje ingabo zabo. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ingabo za SADC zitari zikenewe muri RDC kuko zivanze mu bibazo by'abanyekongo mu mugambi wo gutera u Rwanda, kandi ko zapfuye kuko zarwanaga na M23 aho kuba intumwa z'amahoro. Iti ingabo za SADC zaratsinzwe zirarekurwa nyuma y'ifatwa rya Goma, kandi ubwo zatahaga zahawe inzira itekanye mu Rwanda. Abandi barekuwe bagahabwa inzira itekanye mu Rwanda n'abacanshuro 300 b'abanyaburayi bari bahawe akazi na leta ya RDC kugira ngo irwanye abenegihugu bayo. Felix Tshisekedi yamaze igihe kinini cyane asabira u Rwanda ibihano bikomeye. No muri inama yabereye i Bruxelles mu Bubiligi yavuze ko yateganyaga kurusabira ibihano, ariko ko yafashe umwanzuro kubisubika mu gihe ategereje igisubizo cya Perezida Kagame ku bwiyunge. Guverinoma y'u Rwanda yasobanuye ko kwegeka amakosa ku Rwanda no guhora rusabira ibihano atari cyo gisubizo, kandi ko bidashobora gutuma amahoro aboneka. Yibukije Tshisekedi ko u Rwanda rudahungabanya umutekano wa RDC, ahubwo ko rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka biturutse ku mugambi wa FDLR ndetse n'abakorana nayo barimo ingabo za RDC bafite wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Iti u Rwanda ntiruzareka kubungabunga umutekano warwo kubera ibikangisho by'ibihano. RDC igomba kwibanda ku gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro asanzweho, inarangiza ibiganiro biri muri gahunda ya Doha.
Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko amagambo adaherekejwe n'ibikorwa avugwa n'ubutegetsi bwa RDC, ibinyoma no guhindura ukuri kw'ibintu bitageza akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro gashaka, bityo ko Felix Tshisekedi agomba gushyira mu bikorwa amasezerano atanga.